Кати бойтарин боеци тоҷик. Ай не русскиё ки популярное? Камил карате. Хардкор 2 миллион Рубль. я бойда додакта. Яъне ки та Америка рафтагӣ. Ҳамин Америка настоящий? Настоящий оригинальный Америка ба худо қасам мегӯ. Буромадӣ, чорш омад, бо 4 мошин дига омад. Баъд омад. Тасаввур гап назанем. не, без, мне интересно ка. Кинг-Конгай, Терминаторай. Человек-паук фарқ надора. Якта удар ҳал мекунад. Ай ҳама бадбахтарин руста ка нақл ки ёки ситуацията. Популярный не только в Таджикистане, но и в СНГ, вот и в мире гуфти гапо. Камил карате айни замон дар Тоҷикистон хона надорад. Вот здесь работает, здесь половина у меня не работает. Потому что внутри у меня железо во рту. Вот. Видно? Таджикистан Ва алейкум ассалом. Чо каден? Соз хуб тенҷ, хона тенҷи амонӣ, настроениё, саломатишки. Нои ма Рустам Ашуров ва хушомаден ҳама каса оптам канали Май Даҳаки Мада. Сизоини барномаи шоу чахчах гапчапа напа нава наоша сар мекунем. Кати ки? Кати одаме ки номаш хайб. Кати бойтарин боеци тоҷик. Хайбтарин боеци тоҷик. Ва аз ҳама муҳимаш дар он аст ки аз ҳама машҳуртарин, популярнитарин боеци тоҷик Камил карате. Биё брат. Ассалому алейкум ҷамоат. Чо кади? Созаки, тенҷаки, хубаки, ҳама тарафа ва ҳама каса ништяки яка. Понятно. Барои чӣ мегум? Ай ҳама популярни ва ай ҳама хайбтарин. Гарчанд ки дар UFC ҳам набоша. Гарин таъриф кардестем. Акара хайбш кунам хеле ко ай замин то осмона любой хай чира покриват мекунам. Ака, ман ирӯз як рӯз вақти тира мегирам. Соз тенҷ хубака. Бо мо Камил карате. Тоҷикистон ба пеш. Ва нигоҳ кунед, кадра нигоҳ кунед акҷоем, кадра нигоҳ кунед. Кстати, Комила, ма инам хеле намедонам. Яке ба қаб кардам, яъне ки яке ба қаб кардам гуфта чиама дар назар дорам. Мечта буда ка эти видео кардам. Фаҳмиди? Мечта. Фаҳмиди ка яке мечта сбываться мекунад ку. Фаҳмиди? Мечты сбываются. Да, барои чӣ? Барои оне ки ира қапидан гарени қина. Он то в Казахстане, то в Узбекистане, то в Таджикистане, то в России, то в Европе, то где или нигде. Яки умедворам ки и акаи интервью намешава. Ман ака сол тавол дар кор нест ака. Мы сегодня с тобой вообще абсолютно о другом пообщаемся. Камил карате як-ним соат кайф карда нах дастархона мошни карда, золотой карда, ифтора покриват кунен, накриват кунен ва тамошо кунен. Рафтем. Камилака, короче, если что, душанбе даем, брат. Душанбе ра медони вообще? Не. Вообще, хеле там. Куда Пинҷикенский, да? Пинҷикен. Мы мақсад Россияда камон шудагим. Россия, да? Так, гражданство. Граждан Россия. Ҳозир айни замон гражданство Россия, правильно? Двойное гражданство дорум. Гражданство ва Тоҷикистон ва Россия. Двойное гражданство, окей. Яъне ки уже паспорти российский ҳам дори, ака полностью россиянини, правильно? Дар Тоҷикистон кам мебиёӣ, сразу завои мехӯрӣ. На омадам, уже қариб 1 сол ман ҳаминҷа даем. 1 сол шид. Леки миёӣ мераёх, я? Вот. Насиб боша кай конференсия мераи? Конференсия 23 марта конференсия мешавад. Чётки, короче, ба хаб кардам, да? Ака, ира сомонӣ меган. Я сомонӣ. Великий центри Душанбе, ака. Ис ака парламенти нави хидмо, ба фикрам уже омадагӣ. Вот. В общем, сколько охирон бойда, ака? Охирон бойда чанqa кор кардӣ? Да. $10,000. $10,000. Плюс-минус реклама хеле ҳастай. Где-то $16,000. Бисёр не. Барои ки бой дадам ку. Ага. $10,000 и уже фиксированная сумма, да? Фиксированная сумма, яъне ки бой ти бибари.
10,000 метиана. Где-то 3-4 دیگه бо Спонсором. по спонсорски галтид, правильно? Анака агар яки мебриди чи? Где-то $25,000. $25,000 мезади. Значит, получается, соперники-то 25-та гирифт, а? Не, соперники man бисёр гирифтага. Барои ки бо спонсораш соза қазоқода нормально поддержка мекуна. Вай созай, а? Ин где-то 50-та гирифт. $50,000. Скорее всего. Бо тем более Октагон чайку, казахская организация. Окей, ниго кака. Тера, уже охирон где-то 5 сол, охирон 5 сол ака. Хами интернета кафундаги. Именно по боям имею в виду. Наше дело хайп-файтинг, хардкор, инози Октагон, бо вагайра. Эркаев. Еркаев, вот это лысы, да? Лысы. Ранги-то лысы. Ма чира да назар дурум ака нигоҳ кун. Мисол одами ҳастае ки якта организация мебия, популярн мешава, якта дигар замера, уже всё про него забудут, да? А ты ҳамаш да успешный буди ака. Ҳам боёд кардӣ, ҳам харизмат кардӣ. Ҳамира чизаш дар чия? Сабабаш дар чия? Тем более айким кадом бигем ки дигар давлат омада. Сабабаш якта. Чи? Сабаб ҳама чи Алло. Аҳа. Баъд? Мақсад каждому даёт дар. Аҳа. Дари те дар чия? Фақат дар гапзанӣ та яка? Весёли, не только гапзанӣ. Ҳамин харизмат кардӣ мегирӣ да охи. Харизматичнем охи. Барои ҳамун мақсад ягон ҷода матриса намекунам. Аҳа. Любой ҷода весёли гап мезанам, суханои гизала гап мезанам, тамом. Наше дело да буд реалити ам рафти ку? Не, ҳамун как раз Эркаев батл буд. Еркаев да буд? Автобус кад рафтен ку кароши. Фаҳмиди? Аҷаба ҷанг кардам. Не, вроде на хайп да набуд. Не, ин Эркаев буд. Автобус кад кароши рафтен. Догистон. Там это же тоже был же, вот этот пахан же тоже был же, да? Вот. Она уже да, короче. Все вместе ехали туда. Окей, нигоҳ кун. Ҳама организация да чӣ кардем? Гаштем, бой ва ғайра. Ай ҳама организация гонорари кадом организация чётки буд ва трагарини баъд хеле қаноатманд карда буд. Гонорари чётки на самом деле да хардкор буд. Аҳа. Хардкор да соз додаги буда ҳамон вақтҳо. Ҳоз намедонам ки чанд сум мегирад, барое ки ман 3 сол шуд да Октагон бой зада истам ҳозир. Полностью. Октагон да. Хорошо, чӣ хели гонорар буд? Да Поделись. Хардкор да. Хардкор да последний ҳамон чанд сол пеш задаги будам 2 миллион рубл гирифтаги будам. Ҳамин обычный бой да. Хеле там титульный бой не? Не, обычный бой. Обычный бой да. 2 миллион. Хардкор чанд бой зади? Якта бой задам. Якта бой задаги? Бешхи? Неги конференция да пур буди ку. Любой время конференция да буди. Ана ки нигоҳ ака. Ҳамин конференция худат занг мезанем ки можно поучаствовать там конференции. Лига занг мезанам, мақсад мега предложить мекуна конференция ҳаста, участвовать мекуни, намекуни, ҳама мепурса. Аҳа. Ва дата совпадение боша, конечно, рафта участвовать мекунем, полный шоу-шу мекунем. Окей, а конференция рафтан ба плей ё ки ба пул? Якум дуюм бепул буд, дальше уже плаке буд. Барои ки уже медонам ки бисёр наметад, $1,000, $100,000 рубл метад ҳамон. Окей, ба конференция ягон хеле нақша ҳаста, мисол мега фалони да бояд газават кунӣ. Не, хеле нест. Мақсад камера включат мекуна, уже онлайн мерава. Чӣ хеле худта представить мекуна, ҳамин хеле мешава уже автоматически. Автоматически. Инҷа шанс дар дасти худта. Метони газават карда газ кун. Газ, а так наметони мешини, уже дальше ягон ҷо намери. Ҳамин хаб ки кардӣ дига уже хичонам фарёд намекунам, правильно? Камерада полный газ додан дар кор. Ғайр аз ты, рафтем ака? Кам мерем, ма туда душанбе нишонатим. Ғайр аз ты, Средняя Азия именно не только хардкор, именно ами поп ММА русский да, ёки поп ММА вообще в общем. Ай не русские, ки популярные? Камил карате. Ох, даже наверное, кия больше популярный. Это понятно. Лекин айтуристон они хати. Это уже я ты, правильно? Айтуристон дигечка нест.
از Средняя Азия خب умуман دیگه نیست کی هست бу этот боксер хонадоштаги будем ки сони бозӣ кардем Самат Самат қирғиз Самат гӯшка ака бе ватана чи айку дар хонадоштаги будем дар чиз Самат да балашхада Самат Марсел омад фаҳмиди Марсел ка ништаг исуса хайба рафтем бо хайб кардем правильно вот анами хайбтон баъд задем ку ҷанг кардем задиша правильно нигоҳ ка ҳамун вақте ки хайб мекунӣ ку не нигоҳ ку мисол ма блогерам правильно я блогер дига ки хайб мекунӣ словесния да меги короче как балаболем да мо короче фаҳмиди хай ҳамун хе мешавад да блогеран вақ мекунад тамом а хайпи шумо ғайр аз наи гап бо мерава короче ҷанг мекунем ҷанг да короче переход мешавад да ҳами ина як одам кади шиштем правильно дар хонаи ту мисол авход хӯрдем чой хӯрдем ту меҳмон кардӣ ки ма Самат Марсел бир оли суратош аги ҷои да ҳаста мемонам ҳамун одам кади ба вақте мебурӯӣ диле чӣ хеле ҷанг мешава яъне ки ҷанги уже панастаяшимо мешава ё ки хеле жилет ҳаста братик не вақте боида ин хеле жилет пет намекунӣ барое ки ин чиста спортин интереса мо сум кор мекунем кор мо ҳамин ҷанг фақат ҷанг мекунем хай баъди бой ҷура мешем як ҷоя октагон дазадӣ на лига октагон дазадем хоб а байни хай бишмода Самат ягон хе движения дромад надромад ё ки нейтральный будак медонад ки трам брати ҳа любой одам нормальный одам медонад ки спортин интереса ин хеле гряз дарни дилда нест ин хеле коро окей Одилхон кади 3 сол хайб кардӣ 2 сол конкретно хайб кардем Узбекистон рафтӣ дар Қазоқстон пересекатсия кардӣ правильно ака вот лекин у Тоҷикистон наомада я не метарсо анами нигоҳ ка дух надорад ки Тоҷикистон меояд анаки нигоҳ ка мисол ҳаста хайб ки мисол баъди ҷанг панг бой мой бо ҷура мешавад ки мешин тан хай сурат мегирӣ кати ҳама ҷура мешавад лекин кати Одилхон анамира ма интерес кардани ҳами именно Одилхони узбек правильно ҳамон кади действительно душман будем действительно душман будем до душман ҳастем барои чӣ барое ки ин ақл надора бисёри гапи бемаънӣ гап мезанад барои ҳамун ин намефаҳмад даже Узбекистон меҳмонӣ рафтӣ меҳмонӣ рафтам пеши Одилхон нарафтам охи дигар акао фарёд кардан уважение привлият накардан ин надора намефаҳма ин гудакаи оле хай урам пизди додӣ ку конечно бо метиам урам задӣ анаки нигоҳ якум боида дастам шикаст дуюм боида буридам оз бо сеюм бой мешавад анака нигоҳ ка медонед чиро мада бугӯ ака нигоҳ ина ози гуфте ки дигаро кати мисол хайпай нормальна не ки Одилхон намешавад ура зади як кайфията лекин вақти ҳами Одилхона зади брат ҳами просто я знаю что словами не передать лекин ҳами кайфият чӣ хеле кайф гирифтӣ именно Одилхон гаррени кайф чанд хаметони гавза гирифтам ба худо и Одила зада барои ман ин намедонам словами не передать словами не передать ба худо так того кайф кардам ку словами конкретно не передать просто ин барнома як намуди барномае ҳастае ки аймо ва аз шумо гарени баъд вобаста мекунад ман ҳами фели подписка кунен лайк монен ҳами фела хелашид партофтагим лекин охирон видеоҳо да ман ҳами гапа дистида нагуфтум ку нагӯӣ ку намезадиян ҳаваё фаҳмиди ака ва ман гуфтанем ки агар ки шумо дар федератсияи Русия бошед ҳатман впн каи тамошо мекунед ҳамин видеоро дастгирӣ кунед ки чтобы видео то барава ҳамада роҳӣ мекунем барое ки имрӯз комила и гапоша дар дига интервюош шумо гӯш кардагӣ нестен хоб комилака чок саул чок хурсанд олдум бурда сизни кӯрдум бародаро коми намедонам комил карате ҳамин любой забоне ки ҳастае ку любой забоне ҳаст хеле суҳбат мекунад чахча русиш гарения тоҷикиш русида гарения ӯзбекӣ қазоқӣ қирғизӣ англисӣ
No problem. برای همه این آدم در لوبای سریدنی آزیا چی جمهوری که هست در لوبای دولت مخلص خودش یافتگان در این زمان خیلی آدما را لیتسمر میگن لیکن ت با این یاد نمیکنی правильно با این یاد نمیکنی باتن نشد لوبای فلاگ لوبای دولت حرمت و احترام کردی دو بویدا برومادم байрақи Қирғизистон, Қазақстон, O'zbekiston va Rossiya qati бромадам. 5 تا فلاگ کردی 5 تا флаг кати. Хай як та ин флаги Худамонския, тоҷики 4 та. Асламой 4 та. انا که سوال خیال میکنم یگان باید خیلی کردگی نیسته Ягон баъд максимум 2 та кати Ози мебурад мана дидаку, ай O'zbekiston пайдо шуда, ай Қирғизистон, ай дигар мамлакатов пайдо шудеста. Мақсад такрор кардеста. لیکن همارا ت سر کرده Конечно, любой чи ман сар кардам, бо дальше мере иншалло. Барои чи ин хеле ман поддержка мекунам. Мақсад ҳамун флагода ман ягон одам сум намегирам. Чиста бародари тоҷико да O'zbekiston ҳам аста, да Қазоқистон бисёр кор мекунад, да Қазоқистон қазоқо камтар вай мекунад, барои ҳамун чиста тоҷикоя поддержка кардестам. Барои ҳамун любой ҷо мерам, O'zbekiston мерам, байрақи O'zbekistonро поддержка мекунам, Қазоқистон мерам, Қазоқистон инҳоро поддержка мекунам, любой рафта поддержка мекунам. Мақсад якҷоя шавем. ҳамин гапат ма да маъқул шуд комил тоҷикоро поддержка кардестам мегию лекин аз байни бародарои хидмо ҳастанд нафароне ки бо тара поддержка мекунанд хеле сидқан дисциплина хеле ки ранги хеле поддержка ина ози ман мефаҳмам ина ози дар берун дида яка ассалому алайкум сози хуби яка чи хизмат номеро та ё ки номеро метамад зангават ки это одно ты допустим чӣ кардӣ ду поддержка дора поддержкаи вай подписчико ҳурмат мекуна иззат мекуна поддержка мекуна мақсад менависа камил красавчик ҳамун поддержкаи сумака сумар неки ҳамин буга ки гӯш ки бародар ҳамин нигоҳ кида ҳар як одам то ҳамин дар кисаш набоша абиша намекунад фаҳмидӣ ма ҳамин савола киҷо бурдастам нигоҳ ки одаме шидагие ки мебиёяд ина мисол ма тра бувм ки ягон хе ёрдамат мекунад та аҳволи мара биё охи ма киҷо ёрдам мекунам лекин бо одамое ҳастанд ки тра гуфтагианд ки комил братишка ё ки додар исуса ту мисол парчамбардори мои мисол ҷумҳурия мисол чӣ мекунӣ статуша бардошта ва ғайра да мисол та амро дидест ки вай гарения соза мисол ягон кафе дора я намедонам ресторан дора соза да короче фаҳмидӣ бо ин мина баъди таклифе ки кардакта сливается шудагиам хеле коро ин хеле одамо нест чӣ хеле одам нест хеле одам нест гуфтагия ки бикунамад ба накардагия нест яъне ки бикунамад гуфта кардагия ин хеле бисёр ваъда додагия бародарои охи амра нигоҳ ки як борга та савол нафаҳмида ҳаста одаме ки абишат кард абишат кардаги бисёр конечно бисёр мисол якта пример ай ҳамо абишат кардагиё чики ном помощь дар кори просто пример пусти слова мега не нигоҳ кида ман медонам барои чӣ ба худо нест ягон хеле поддержка намекунад анамира мегум ки абишат додагия бисёр баъд одамо абишат кардагия ягон одам мақсад за слова не отвечал агане дора на ҳаста бародаро акаҳо додаро шояд ки саволи ман не он қадар дуруст боша комила додагӣ лекин бо шояд ки умедворам ки байни подписчикои аката хел ҳама камбағалу арӯбакашо мешинанд ранги ма охе ҳастай бародарое ки таксистанд бародарои бизнесменанд бародарои камбағал бой ва ғайра ҳар хел одамо ҳастанд ва шояд агар ки байни шумо одамои бошанд ки ҳамин саснаниш соз боша муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон худшон гуфтагианд ки ҷаноб оли яктай дигар нест бо намешавад дигар нестай худшон ҷаноби оли гуфтагианд ки спортсменон поддержка кунед ва ман медонам ки шумо метонед карда ҳамин хотир и попрошайни чи нестай и гадоӣ нестай ва ғайра и бародар натури заслужит кардагия надеемся только всевышнему Аллаху да бо ҳараката остальное всё ерунда ҳаракатам кардан мегирем комил хардкор 2 миллион
рубл. Рубль. О, Я бойда додакта. О. Дига ҷанг накардӣ. накардем. Баъд аз он ай ҳамин лигаҳое ки чи ҳастае ку поп ММА О, кадомиш ай ҳама бисёр ҷанг гузаронде? наше дело. Наша дела, да? 3 та ё 4 та бой задым. Якум бойда гонорар чанд буд? Бепул. 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 Бурмани чиста барои ҳамин О, хита нишон додан? нишон додам. Следующий бойда уже 40 плюс 40 ҳазор гирифтам. Рубль. Рубл. А охирон боид уже ки вақте ки уже популярный Уже шиде? не, дальше ҳамун 60 плюс 60, чорум бой 100 плюс 100, ҳамин хеле оста уже то хардкор, бой последний ҳамун хардкор гузашт. Шашум бой. Унаму як коми кади ҷанг мекунӣ ки раст мисли хеле мезанӣ, хеле ранги меги шапало кади. Вылетают только с одной стороны. Наше дело да буд. Наша дела, Якум бой да? буда. Якум бой буда? Якум бой, Баъди ҳамун ҳамун бест. разлетел да хайлайт шуда буд ку? О, дуюм бойда вай қати буромадам, хоҷа бигу ки ман рақс када буромадам ку уже дальше инам хайпои шуд. Ҳамин хеле. А баъд нави ки Артур кадияй ку? Наша дела О. чиз соҳибаш кади. О. Ну аввал президент буд. Чурай, Ҳамун чурай, кад кент буди, ё? кент ман Таксита реклама каден ё ки ӯ реклама кади? не, сёмка буд. Ягон сайт реклама кадаги нестам ман. Ишқилиб ки ҳамун чиз О, кадаги буда не, ин реклама набуд, ин сёмка буд просто. Масалан ин таксист кор кадаги буд, мана қапида ман када мошина. охе сёмка барои ҳамун наша дела кадем. О, наше дело. Сёмкаи зур буд. Окей, наша деларо мезгарем. Хайфайтинг. Хайфайтинг даем якта бой задам. Гонорар? Гонорар, по-моему, 130 ҳазор плюс 130 ҳазор. Значит, я таги 300, правильно? О. Анака, ба фикр он вақтое ки ты зади чи буда? Тамаев будага уже? О, Тамаев қати вай Альфредо буд. оли буда, на? О, ин какара ҳамун чорум ё панҷум бой буд. Анака нигоҳ кам. Октагон 3 соли охир шид. Октагон кака заим аз када вақти перескатсия кардем, именно ҳамун ҷода уже октагон чода. ҳамун вақт марсел кади вроде уже чиза. Не, иҷада набуд марсел кати. Анамуҷа одил кади вроде ҳамун буда. якум бор омадам дар Қазоқстон, ҳамун ҷада кати Одилхон сар кардам. Одилхон кади. Анами ози октагон чӣ хеле выбират кади октагона? Яъне ки они тебе предложили? Не, они, конечно, они предложили. Ман боёи дар Россия соз буд. Ино просто дидан. Ман баъис хайпои Тоҷикистон будам. Баъд алоқа да буромадан кади ман чахча кадан. Бисёри баъд гап задем. Як ҳафта где-то переговор кардем. То ино да вай нашуд. То ман да нашуд. Отступной додан? Отступной медодем чи? Бе ҷанг, бе ҳеҷ нобуромада, короче, ягон гонорар метан ки чиста, это тебе подарок меган. Не, хеле нест, ягон ҷода нестем хеле. Не, футболиста ҳастаи, да, просто? Ҳама футболист нестем. Боецои ММА охе. Футболиста ҳастаи ки ты просто оли контракт нобаста барои контракт мақсад якта бой мезанем, ҳамин хеле сум метем. Маъқул шуде дальше продлит мекунем, ҳамин хеле чахча мекунем мо. Окей. Комил, чӣ хеле ки 4 организатсияро ки гуфтам бо Эркаев кади 5 та? 4-5 та. Бо каратеком ба да Америка задаги. Уран даёд май. Ана мора нигоҳ ки ман вақте ки ҳамун каратеком бара дидам ку, ман гуфтам Камил карате чӣ рафтаги? Америка рафтаги, фаҳмиди? Ман гуфтам мош ягон фейка мека баъд омадам каратеком бара дидам. Лос Анҷелесда 2 та бой задам. Уҷа ты чӣ попадат карди Америка? Охе дидан охе популяр набудам. Таклиф кардан, виза додан? Конечно. Яъне ки ты Америка рафтагӣ? ҳамин Америка настоящий? Настоящий оригинальный Америка ба худо қасам мегагу. барое ки Америка хаятае ку, правильно? Просто Қазоқистон мерам, Парижа чиша мондагиян, чӣ мегам? Не, реально рафта. Ӯзбекистон мерам, Парижа Эйфелеви башнера мондагиян. И ҳамун вай директори каратеком бад мана дида кайф када ба худо. Барои виртушкот, а? Ҷанг кардам, шок кардам. А ты чиз дар кадом бойтра дидан ки уҷа таклиф кардан? ҳамун дар лигаи
машинела хардкор задам полный баъди 6 та бой бес те яъне ки вақтое ки ҳамин поп ММА сар кардӣ баъдра таклиф кардан о баъд рафта ду та ҷанг кардам бо 3 сола контракт заключат кардем баъд вай шуд ку кати ваё ҷанг сар шуд ман гражданством Россия ку бо моя вай кардам яъне ки оз ту метавонӣ бо Америка рафта бо рафта метавонам оз дани момент наметавонам дар Тоҷикистон зура хоб нигоҳ кар ана ман насшуд каратеком ба хиёле мекардам ки ака что до поп ММА ту кин хеле ту до поп ММА мана ягон одам нашнохта буда кроме семья окей ана ки нигоҳ кар чи поп ММА организация чи карди ку ҷанг карди ку ай ҳамаш худа да кадомиш ҳамин писанди дили ҳамин маъқуле ки ҳамин ты себя там чувствовал королем ҳамун каратеком баъд зур буда гарен зур буда баъд дальше уже кати Украина ҷанг сар шуд дальше уже моя отмена шуд ку пиза ҳамаи анай чи поп ММА даст ки амизо хардкор астай там наши делай навз октагон дай ҳама ҷо барои яхеле даруни клетка медурой ҷанг мекунӣ тамом яхеле хеле вақте ки нигоҳ карда вақте ки конференсия сар мешава ку конференсия мисол хардкор ё ки ҳамин любоиш да ҳамин пеш ай за кадр мега за кулиса меган ку за кулиса ми шидагие ки раст омади короче яки ягон хи душманчата диди ё ки ягон кас тада душманӣ мекуна короче фаҳмиди омада пеш ай камера саршидан уже кайти заёб рафтагиян ҷанг кардагиян ё ки кардани шидагиян якта агар мери ку ино мебинад як тоқа омадӣ ҳамун ҷода уже уверенность пайдо мешава ино як ба ҳисое ки талпа кати мебиёяд полностью талпа кати якта намешава барои ҳамун мо последнее время кати талпа рафтанӣ будам полный контрол ба дасти ман буд агар тоқа мери ку пиздец меша Kia K5 0303 KK да камил карате да ин мошини хитай муборак шава кай гирифтиш хела ши хела шуда 18 сол гирифтаем будам хона ба хов буда и 18 сол гирифтагӣ правильно Корея заказ кардаги будам овардам яъне и буд ира урӯзака нахариди правильно якта мошин дорӣ якта не дута дуюмаш оз омадеста Грузия поднимаемся газуй никогда не тормозуй в общем чанд сум нагирифтеш чанд сум ғалтидагия и ҳамун вақт 16 солда $16,000 гирифтаги будам 16 ё 18 16 чи не доллар гуфтам чи $16,000 ҳамун вақт 18 сол 18 сол $16,000 як ҷо гирифти яка ай куҷо яъне ки кор карди яка хай дар Россия кор кардаги будам яъне ки боё кати не бебой пеш ай боё будам ку карате да суҳбат кардаги будам ман асли каратист ку аслан базаи ман карате барои чи камил карате мега барои ки ман основной мастер спорта карате ич понятно что вот камил карате хорошо нигоҳ карка где-то ягон 4 ё ки 5 сол пеш вақте ки ман тра намешнохтам медонам ки ҷода туя дидам як пранк кардаги будӣ ҳамун ҷода случайно дидам пешто омада авай кардам тарсиди ку ҳамун бача гуфтам чи гапа чикор кардамсу ҷода да Москва ана ки нигоҳ ки пеш ай дарс интернетам буромадан ман тра намешнохтам якум кай шнохтам та раз короче стоит карди ку яваш там фалон ҳама ҷо хун буд короче бандаи чорш омада короче бисёр каса туда нападат кардан ку фаҳмиди заё буд рафтан ана ҳамуҷа якум бор короче чӣ кардам нигоҳ кар бисёр версия ҳастай фаҳмиди та нақл кардаги уво нақл кардагиан ва ғайра дига одамо нақл кардагианда вот ҳамин версияи хита ака фаҳмиданем ки ин мена ҳамуҷада чӣ шид ки сар кард ки сар кард ино сар кардан конечно ҳамон вақт буд ку гуфт ки
Толповой мегаштан, а? Ай толповой. Хайна лучше спа накинем. Не бьёс сухан кинем, акам интересно же. Просто ҳар хел одам айда. Конечно. Уже чанд сол шуд, чанд сол пеш ин. Мали чанд сол шуда боша. Ма ози айдрун та ҳаму чанд сол пеш. Ҳар хел вариант аст ки. Хилм буромада, ино толпа кати омада зада. Тра фарёд кандан ки баё. О, конечно. Тра фарёд Як кандан. ба як мезанем гуфтум гап нест давай. Те кати чор задани буде. Кати хидр. Як ба як. Именно тра ки занг задам уҷа. Чорш кати чаша кардем. Чӣ гуфт? گفت که ای هم وقت گفت کو تاجیک زرکل ویدیش من گفتم من تاجیکم بیا کاتی من جنگ کنم اگر جوانی باشه گفتم یعنی که تو دا وز فریدی او کنش نگفتم من تاجیکم گفتم من تاجیک کاتی اگر جوانی باشه بیا یک به یک میزنیم گفت که داوای یک به یک گفتی و اومدم اینم توقع بود یک 4 تا ماشین کاتی اومدن تاپ زدن تو توقع بر اومدی پریم توقع بر اومدی کنش نه چی بانی من دو خیت دما گویتن تام برگمانده دوستم بعد اینا نگاه اینا برومادی نگاه که همه سیتواسیون ما اوزی یا نبود نقل که اکا کارتین کارا ما امی زریتیرو دا نشون دادیم اومدی اینا تا برومادی چورش اومد با 4 ماشین دیگه اومد بعد اومد یکم یک با یک آوردیم و بعد گیت 1 منوت گذشت وجود ماشین اومد خیلی وای کدا شاویدش رسته انا که نگاه ай 4 та мошин палибом да сета дига одам фуромада 200 та не 10 та одам фуромада 10 та тавба гати мана хеле вай када та ҷойш кард тап зада рафтан як бор дига ҳаму кадра представит ки тихда тоқаи чоршкати типа суҳбат кардаси як ба як задани правильно як ба як где-то я минут якни минут мезгара 4 мошин мебия айдуни 4 мошин талпаҳои бачаҳо мебироя анаки нигоҳ ка вот ҳамун ситуатсия ина ман чоршум тихибти фаҳмиди мошино омадан ҳамун бачаҳо биромадан ҳами биромада баробар ҷанг сар шуд ёки омадан ёки омадан знамент ягон кас буда ғайр аз не набуда خیلی بوز بالا با اومدم پیش من گفتم خیلی چی با خیلی почему ты так с нами разговариваешь почему ты газуешь барси хагасин тоҷики не барси барси як та удар короче челюсть ки зад чорнадам толпа буда даже чорш назад дигаро зада а кадом тараф як мушт омад намедонам нафаҳмидам уже дальше man отключаться шудам дальше рафт уже бо чӣ киданат короче дальше уже больницада будам анака нигоҳ кар примерно ими тасаввур не без мне интересно ка ма просто бисёр одамо мегӯянд ки камила ай бихи чай ва ғайра мегӯянд охи фаҳмидӣ трам биромада ягон хел просто чӣ накардаги мандам на форид гуфт ки таҷик в зеркало увидиш ҳамун вақт ман гуфтам я таҷик давай со мной тамом анака нигоҳ ка чӣ киданат ғам додан ҷанг кардан биромадӣ сторис кардӣ хун кардӣ бинӣ хун кардӣ биромадӣ сторис кардӣ баъди сторис хайп шид ҳама ҷода короче чахчах исусу ва ғайра баъди ҳами бо связ биромадан кардӣ не вообще связ набиромадан баъди где-то як моҳ пас уже вохӯрдем пресс-конференсияда харкорда хардкор даст додем правильно анами нигоҳ кар теда савол вақте ки даст додӣ бо типа ҷура шидӣ ва ғайра ҷура нашидем просто ба даст кардем ишқоки конфликта закрар кардем правильно душмани дига накардем ҳамин моменти дига қизиқае ки даст додан ҳамун да маҷбурӣ буд ёки ягон маҷбур набуд уже яъне ки ёки ягон кас хуш шид гуфти хадо конфликтова накунед ёки ҳамшаҳр гуфта просто гуфтам туям ай тоҷикистон манам ай тоҷикистон ҳамшаҳр гуфтам анака ты мара бугӯ ки мировой да ки рафт ки таклиф кард ки биё бас кунем враждават накунем ӯ ёки ты ман рафтам гуфти хай биё тамомиш бас гуфтам окей ҳамунҷадам вохӯрдем ку ҳамунҷадам қариб ҷанг шуд да ӯ воима кард по-любому 100%. баъд гуфтам хвати тоҷик гуфтам ҳама дидестай туям тоҷик гуфтам манам тоҷикм гуфтам бас кунем ашуд дружна шав яъне ки камакакам боша чувство накарди ки ҳамун
изо кашида боша ки тра талпа نه ваза. فرق نداره ایزا میکشه نمیکشه فرق نداره من گفتم давай دست به دست میکنیم تمام Некшана осадок мондак, а? نه من خیلی характер ندارم Yani ki что было, было. Конечно. Что было, то и было. Забыли, идем дальше. Как говорится, у нас слова назад нету. Только вперед идем. Окей. Tamam. Rangi face to face istodem. Фаҳмидӣ? Ба фикрам дар ҳаёт дафигаи баъд face to face кардагӣ ва ай ҳама соперникот грозный face to face ки карда буд ки что вот чуток у тебя мурашки пошли, что засомневался в себе. Было такое? И барои мо бромадани ММА да сомневаться бошад. Лучше набро. Лучше набро. Ягон бор шидаги нестай? Ягон бор, ягон капли сомневаться надорум. Любое время уверенно газа ҷиқида до конца. Яъне ки инами карьера ки ту ӯзи дорӣ ва карьерата дарши бурдасти ягон бор шидаги нестай ки пеш айбой ё ки вақти бойда ё ки вақти face to face да камтарак ларзон шавӣ, тарс пайдо кунӣ хеле шидаги нестай? Нест. Окей. Несту намешавад дальше. Анаки нигоҳ кам. Шидагие ки мисол соперникта ту медонӣ ки 100% аммо айтада зурай, некшо оно газоват кардагӣ. В плане чего зурай? В плане того, что возможно подготовкат хуб набуд, ё ки хит кардӣ яка? Не. Любой ҷангда уже намедони ин ММА якта удар ҳалш мекунад. Якта удар ҳал мекунад. Любой хоти ӯ амбалам боша, пофигай. ход Кинг-Конгай, Терминаторай, человек пак фарқ надора. Якта удар ҳал мекунад. Ай ҳама бадбахттарин рӯзи ту. Вот история ки не ки короткаш мегирӣ. У всех же разные истории бывают. Неудачи, черная полоса, к примеру, да, фамилии, бехона монди, бедар монди, гишна монди, вагайр, ай корот сир кардан. Не только по ММА, да, до этого, ҳаёта да, ай ҳама бадбахттарин рӯзта, канақл ки ёки ситуацията. Ин хеле ситуация бисёр. Инами ята дар Россия ҳам хеле гузоштаги. Ҳами яташ катори вот якум да сар мезанад, мешавад? Якум ҳаста о. Мақсад ай Тоҷикистонам, дар Тоҷикистон хона надорум. Дар Тоҷикистон. Якум бор омадам, 1 сол пеш омадам ва худо ай кофтани мурдам. Квартира кофтам, мақсад симат кардан дар кор ку. Барои ҷои хуб дар кора. Кофтаистам нест. Ё нест, ё қимат. Нархаш $500 дар Россия мо симат мекунем. 20,000 рубл и $200. Бовар кун инҷо омадам $500, $600 ҳам хеле. И каш нестай кор? Так ним сол пеш. И недавно шидеста? О, недавно наомадам Тоҷикистон. Мақсад 25 сол дар Россия зиндагӣ кардам. Онҷа карьераи ман онҷа да сар шуд, кори ман зур буд. Баъд хай уже дальше личный ва сар шуд. Яъне камил карда. Яъне ман омадам мақсад то ҳолиам дар Тоҷикистон хона надорум. Квартира мести? Квартира симат мекунам ҳамҷоя ҳамун якта абиднаш ҳамунда мақсад. Хай иншолло устоста мегирам. Яъне камил каратаи ба тариф. Ман инстаграмта дидам. Инстаграм дидам 50 миллион чиз чӣ мегам? Ахвати инстаграм. Сторисо минимум 80 та 100,000. То 200,000 мебинам. Популярный не только в Таджикистане, но и в СНГ. Вот и в мире гуфти гапо. Камил карате айни замон дар Тоҷикистон хона надорам. Худама таъриф накардесам, ин на самом деле по факту ам. Ира ма гуфтесам, ты худа таъриф накардеси. Ира ака ма гуфтесам ака. Лекин барои хеле шидан, барои ма таъриф кардан, не только ма тра одамое ки медонан уже таъриф мекунан ака. Лекин барои хеле таъриф аз асрӯз кардан, тра би ака даста нишонте. Даст шикастаги? О, даст шикастаги. И Одилхон кашида буд, правильно? О, якум буда. Крупный карда мегирен? Маули ай тараб бо ай тараб. Да Москва съем чика будем ко? Ай подъезд бромади хамечка. Салам, брат. Алейкум салам. Как ты? Сходу сразу вопрос. Как рука?
Рука? Ты это показывал уже? Зажила. Стой. Ты это показывал уже людям? Нет. Вот, эксклюзив. Биться можно или нет? Сейчас с этой стороны. Да ладно. Да, с двух сторон же? Ну вот это одна операция, да, выходит? И Нет, с этой два стороны? операции, да. И с этой стороны, и с этой стороны. стороны. Да. Это та самая, да, поломка? Да. Которая сломалась. Чё, пойдем снимать тогда, брат. Let's go! Мы голодные. Ты барои и тарифора фахмидан даст таби аҳволша 40 таби наи Через дуймур шикаста. фаҳмиди? Яъне ки ту заслужид кадаги Нимаш уже кор намекунам. Дина интервью додам ку ин хеле камтар вай ку. Уже навистеста лабитин хеле шудаги гап зада наметуни. Одамон ма ҳами хеле да фақат. аҳа камтара қафо бармегардем. Не, барои ман хеле нормальне. Хай ту уже Конечно. ты нормальный ака. Ахмед наметиам. Нигоҳ ки камтара қафо бармегардем 3 минут қафо да бармемада интерес шид ки ай кадом ҷиҳат хона нест. Яъне ки аввало хона буд ягон хи банкрот шид бехона монди ё ин ки аввал ман гуфтам ку ай гудаки ман дар Россия калон шудам. аҳа Мактабам Россияда тамом кардам, университетда тамом кардам. Мактаби собственно худамро ҳуй кардам, карате мактаби карате будам, бачаҳо дарс додам. аҳа Масад 25 сол шуд ҳамун Россияда будам. Алҳамдулилла дар Москва квартира дорам. Ту медонӣ омадаги Балашхада духонагӣ квартира дорам, собственный. Мошин дорам. Уже дар номи худта ё ки Дар номи худам, конечно. ё ки кредит? Не, кредит гирифтагем, уже собственный. Яъне ки додаи соли кредит мондагӣ, зато кредита дар гирифтагем. номи тай. Чӣ мошин дорӣ Москвада? Москвада джипи вай. Джип, короче. Короче, бачаҳо ҷип, фаҳмидед? Джип. Ҷип, Джипи хеле ранги советский гуам, атак соза, нормальный. ака мошин боша. Мошин боша, ин бара биёрам мошин ма диди. Я мошин дорум, короче. Мо гуфтем бия мошин макад мегардем, ака гуфт мошин ту майда, гуфт мошин макад мегардем. Хорошо. Аз ҳама бадбахтарин рӯзат. Шояд любом случае, шояд туит боша, шояд фарзанддор шиди як сол пеш. Кадом рӯза ами хата бабахт ҳис кардӣ? Ё ин ки ягон хе бойда? Не, ман любое время хурсандем. Агар мақсад чёрный полоса гуфти ки чёрный полоса бошадам, как соз бошадам, любое время алҳамдулилла. Ин испытание. Аллоҳ испытание мебиёд. Ман любое время принимать мекунам. Алҳамдулилла гуфта дарш мерам. Хеле руки опускат, як ҷойда шита наметонам. В любом случае алҳамдулилла. Ин ози чи бошадам, набошадам. Вақтои подготовкада ин ози як сола чанда бой задести? Ҳамун последний охиранги як солда 5 та бой задам. Ҳамун 24 последний бой 6 та бой задам. Последний як солда бовар кун. Ин рекорд. Нигоҳ ка, ана ин последний за титул буд, правильно? За титул. Ты за титул якум бор зади, ё ки пешаям задагӣ будӣ? Якум бор. Ау чемпион буд уже? Не, чемпион набуд. Яъне ки вакантный пояс буд? Вакантный пояс, ин обычный пояс нест. Ин БМФ пояс, самый популярный. Хеле пояс ма? БМФ. Чи эса пояс самого ублюдка? Масама Тоҷикистон самый популярный бошам, и популярный Қазоқистон буд. Диди ман навхид ка ман худам пояс организация. Пояси БМФ. БМФ. Вот. Анака нигоҳ кун. И чандум бояд буд да октагон? Да октагон ин даҳум. Даҳум бой. рӯзи айҳама бабахттаринат ака гуфтамад исуусу ба фикрам бисёр рӯзҳои бабахт дидагӣ айми хотир шуда путаться кади айҳама самый твой лучший день. Лучшая ситуация, неважно. Ситуация, не, самый счастливый день бачадор шудам. Бачадор шуди, а? Номаша чӣ монди? Муҳаммадҷон. Кайф кардем ба фикрам. Гарини кайф. Баъди чанд сол фарзанддор шуди? 5 сол ҷудат кардам. 5 сол, баъди туй? Баъди туй 5 сол. Аки чанд солагӣ да худат падар шуди? 35.
35. Значит, марам хай, кина 35 соли, хай марам нормальный, значит, همین سитуация زور تبریک اگر نشد فرزند. کدک بودم بچه دار شدم. کامیل لبه 2 سال پیش دست شکستم او جنگی عادلخان کردیم او با اون روز با اکا شکست خوردیم در وقتی که جنگ نمیکنی یعنی کی نمیسال از تراما داری که правильно از برومادا سر جنگ نمیکنی که вот чтобы рецидив نشود برای восстановление بعد هر یک چیز شکست خوردگی بعد هر یک تравмаи вазбин برای восстановление چقدر کار نیم سال минимум در کار правильно نیم سال اگر правильно ухаживать میکنی правильно восстановление ساز میکنی نیم سال انا بعد همین نیم سال уже сразу جنگ میکنی یا که بعد نیم سال подготовка سر میکنی общ نیم سال پس уже جنگ کرده میتونی جنگ کرده میشه یعنی که بعد ایده اگر شاید دستم شکست کو دستم شکست چند 5-6 ماه گذشت уже بوی زدم وقتی که جنگ نمیکنی یک بیزه پول نیست کار نیست درآمد نیست کار نیست سپانسر مردگی سپانسر داونو مردگی نبوده вот یعنی که زندگی تا چخه میبری همو سیتواتر همو پایدا Иисуса боягон خیلی رجوع خم میکنی правильно خیلی بوم случай الله میتونه خب انا که نگاه که اول وقتی که زمین نبودی پاپولار مشهور نبودی کار یافتن آسان‌تر بود правильно یعنی که میرفتی پولتیک لوبوی جا کار میکردی احوازی کم تر نمیدونم که خیلی کار کنی ها هم میگن زبردست نیست و غیره نکی سرانه یگان هم خیلی سیتواتسیایی که مثلا به کار میمونی به پول به هیچ میمونی هم خیلی مامنتو بسیار میشوه وقتی که جنگ نمیکنی بوی نیسته اگر تراما نباشد سوز اکتیو نباشی پل هسته پالیبون پول هم هسته جنگ هم هسته کارو نرمال نمیره پیش روی میره хорошо اگر تراما میگیری همون یک مینوسش بایساده تراما برای که دخود نیسته хорошо ти якум бор این سیتواتسия نغلطی است ти این سیتواتسия بسیار غلط است بسیار بد ما این سوال برای چی دادم که برای اونه که تو уже راشو تو تا میگیری مثال یکی شاید که تراما شون گفته یگان خیلی ذخیره چه کدام میمونی یگان پولچکا دا یگان و بعد همون دستم شکست کو уже جمعش میکنی یک خورده غلطیدم نتونستم چیکار کنم اگه بیام مقصد کردیت دارم نودن در کار بعد همون سر کردم کم کم уже کاسا کم уже финансовый грамотность включать کردی правильно травма میگیرم уже دلنیش دارم کمتر هسته کمتر است на черный день грубо говоря хорошо وقتی که تراما میگیری اکا خب بریم کم خیلی پایان بریم وقتی که تراما میگیری по-любому до травмы пока вот на хайпе пока звезда пока популярность растет Иисуса همه кентан همه جورан همه опять же همو با سوالی نموید دوستی برادری کенتی در بودروماده رفته استیم همین وقتی که تراما دایی در خود نیسته اکتیو نیسته همه یکی گم میشوه خطا چی خیلی اسم میکنی؟ با особенно когда ты звонишь и трубку не берут خیلی میدونم که یگون آدم ایمان قرضدار نیسته никто никому ничего не должен никто никому ничего не должен مقصد من نمیتونم که ای ти обязан یا تو должен نمیتونم یگون آدم должен نیسته хорошо آدمایی که مالی не должен окей دوستا چی دوستا یکی گم میشوند کو گم میشوند دوستا یک پیدا میشوه یک گم میشوه نشد رекламат قریب 1 میلیون подписчик اینستاگرامда окей давай точнее гирем قریب 800,000 сторисота 100,000 ну среднем 70-80 میبینن правильно окей рекламат реклама доход میاری من реклама نمیکنم برای چی نمیفورد نه برای چی نمیکنن نگاه کده آدمو هستن که همین 4000 دونه اگر استوریش ببینن 4000 نه 4000 اگر ببینن تمام کنکورس سر میتن چی میگن نوچیرا گیف سر میتن با چیزی که کورس سر میتن برای همون اینا یا подписчиков حرمت نمیکنه
бо давери мебура ино. Ман барои чӣ намекунам? Барое ки ман боецам. Во-первых, дуюм подписчикаи ман от души поддержка мекунам мана. Хорошо. Оригинально. Ман Хорошо. что попало, реклама намекунам, барое ки намедонам, намефора просто. Мисол барои ту принципиально чира реклама намекунӣ? Любой чиз намекунам. Чира сақаша бута чӣ хета Не, намекунӣ? мекунам, агар мақсад мебурая ку долгосрочный. Гадовой, допустим. Гадовой Контракт бошад, гадовой. агар условияш соз бошад, ино кати ҳамкорӣ мекунам. Аҳа. Агар одноразовый мақсад бисёр ку, бо медони як чим намефураманда. Чӣ намекунӣ? Ҳама пулдора, ҳама мақсад ресторановый мекунам, магазиновый мекунам, как будто ман обязан. Камил биё реклама кун, Камил биё реклама кун, фақат ҳамин хел. Сумдор ба худо. Ман мегӯям ки Камил ман туда дар кор мешава, 1000 сомон бигӣ ё 500 сомон абад бигӣ. эхелиш Как будто ман ино обязан. Ман ягон кас обязан нестам. абад эхелиш дага мо мисал 3-4 сол пеш популярный будем арам. То ситуация дар мақсад дага. Ҳамон ресторан гуфти, гап омад. Ягон ресторан ҳуй мекунад ки намеда кафе ҳуй мекунад. Камилҷон биё исус, биё меҳмони ма шав меган, фарёд меган, стол накриват мекунанд. Баъд аз он мега хаята реклама намекунӣ. Ҳамин хел как будто гуфтам гу. Уже наметони ҷағ мезана ку, меби Уже намефурата бара. мехӯри ҳамон чиза кайф мекунӣ, баъд мега чӣ ба реклама накардӣ? Хона мери ку, баъд ҳамон сар мешава. Чӣ ба реклама накардӣ? Дастори спарто. Лучше сумаша метиҳам, спокойно мерам. Кадом камеда гап зандам, бародаро, акаҳо, ҳами агар муроҷиат чист дорем барои одамои бизнесмена ку тиҷорати нам хеле хурданак, пурданак, хеле чиза. Ман шумо як чи гап мегум да. Вақте ки акини то Камила гуфтеса, шумо ҳам хеле феъл дорен. Ҳурмати бепоёни ма шумо да, шумо ҳам хеле феъл дорен ки як одами шинохта таклиф мекунен, як бурда нонаш метиҳен, муттаҳамаш мекунен. Ки шумо намефаҳмед ки намедонед ки ҳами одама чизи шумо да чӣ мега ресторани шумо да омада хӯрдан уже шумо да плюса. Шумо бояд вақте ки хеле одаморо таклиф карден, мисол ранги Камила таклиф карден, мисол бисёр хире охи 200 сомон кади сер мешохи, 200 сомон кади ҳама одам сер меша. Агар и 5 ҷураш кади барава максимум 1000 сомон да мисол шумо стол ки накриват карден, бояд МММ ё ки СММ чӣ меган, ҳамун ресторантона чӣ меган, ҳамун суратгиракша. Биёрен сурат гирен. О, да сайтон партнер што Камил карате, допустим, дар ресторани шумо хурдеса ҳама қагаб. Шумо чӣ хеле мекунед? Мебиёрен, як пиёла нон мо метиҳен, баъд аз он баъде ки хона рафтем, мо чӣ хеле хел мегем, хай абдуши бародар, раҳмат, хурсанд мешам, як қадр мо кард, як пиёла нонша хурдем, 50 сомон да хурдем рафтем. Баъд менависем ки ту чива омадӣ дар ресторани мо хурдӣ бепул беичи реклама накардӣ. Ҳамин хотир бародаро, шумо ресторан ҳуй мекунед, садҳо ҳазор доллар расход мекунед, леки жалкае ки як блогерда 1000 доллар бутам. Якта пример чиаш дар Тоҷикистон обидна, мақсад бизнесмену бисёр, одамои багати бисёрай. Мо тоҷико боецо, артисто, любой хунармандои тоҷико бисёр. Инора поддержка намекунад. Мақсад ай хориҷ ягонта одам мебиёд ку, як бор мега Тоҷикистон ба пеш, мега инда квартира метиҳам, мошин метиҳам, миллион сум метиҳам. Баъд мера тамом уже фаромӯш мекунам полный Тоҷикистона. Хурсанда. Мо любой ҷо мерем, Тоҷикистон ба пеш гуфта, парчами Тоҷикистона баланд дар любой ҷо да. Ягон одам мақсад ҳама мебинад, қадр намекунад. Мақсад любой мақсад урус мебиёд ку. Як бор мега Тоҷикистон ба пеш, ҳама мебинад, мебиёд, мошин подарка мекунад, квартира подарка мекунад, ай хориҷ омадагия. Ҳаиш медонам мо любой одама ҳурмат мекунем, меҳмондорӣ мекунем, ҳамая. Мақсад тоҷикои вай талант бисёр, дар Тоҷикистон бисёр, фақат возможность нест. Ман нагуфтестам, ман ба поддержка кунедам, ман вай дастгирӣ кунем. В общем гуфтестам, талантливи тоҷико бисёрай, фақат поддержка нест. Поддержка нест. Насчёт лозунги
тоҷикистон ба пеш гуфтӣ, ҳаминҷа дар як момента қайд карда бизгарм. муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон, шефи мо, босси мо, падари миллат ҷаноби олӣ якум бор вақте ки ҳамин лозунга гуфтанд, тоҷикистон ба пеш гуфт. дар дуни тоҷикистон бале популярный буд ва ғайра буд. лекин чӣ хеле боша набоша СНГда ты гапи ҷаноби олиро дастгирӣ карда ва продолжить карда. Чӣ меган продолжить, чӣ меган? Давом доди, да, мисол. Вот. Ва ты не только СНГда, ҷаҳонда ҷаҳонӣ кардӣ. Ҳозир UFC да як хел боецо, унао як духтараки дига айко, Нина Чунчи айко, интервью мегирад айко, ай боецо. Духтаре тамошо намекард. Не, мо фаҳмид журналист. Журналист айко, фаҳмиди, ҳамун дар Таҷикистон ба пеш мега. Бале, гапи ҷаноби олӣ аю, лекин ты бо популярниш кардӣ. Якум лидер наций, баъд аз он ты. Ай ҳамин хотир, лекин манам намедонам барои чӣ. Манам як вақт ҳамон чиёта медидам ситуатсие ки тоқа монда будӣ ё ин ки проблемода монда будӣ, як бор суҳбат карда будем, зиқ шида будам. Где поддержка, да, мисол, фаҳмидӣ? Поддержка набуд, то ҳалиам нест. Поддержка фақат ай Аллоҳ. Поддержка ман худам спонсор мекунам, худам продвигат мекунам. Ай O'zbekiston мақсад биромадан, бизнесмено биромадан. Мана о чӣ таклиф кардан? Таклиф не, гуфтанд ки мо падарка мекунем. Як ҷурама бизнесмен мошин падарка кард манда. Ман нагирифтам. Барои чӣ нагирифтам? Барое ки ман ай Тоҷикистонам, ман тоҷикам. Барое ки ҳозир мегирам мошина, мегирам, баъд мега ана тоҷик омада мошина гирифт. Мақсад нуждаеца. ҳамун сухано ман дар кор нест. Статус дорам, алҳамдулилло. гуфтам ки ман O'zbekiston омадам, гуфтам барои мошин не, барои ва не. гуфтам ман туя ҳурмат мекунам. Ман просто омадам, пеш ту омадам, як пиёла чой хӯрем, тамом. Мошини ту, як квартираи ту дар кор нест гуфтам. медонам ки ҳам мошина мегирам, баъд уже отношения дигар хел мешавад. Ай Тоҷикистон омада, тоҷико поддержка намекунад. Ай хеле мега ку чӣ мега по-любому вай мешавад. Камтар. Ягон таклифи шидагия дигар давлат ки мисол парчами мукати ягон ҷуда. Не, ягон агар предложит мекунадам, ман отказ метиҳам. Барое ки ман Тоҷикистонро дӯст медорам. Ман настоящий патриоти Тоҷикистонам. Любой ситуация ман бо як бор повторить мекунам, барои чӣ байрақ O'zbekistона, Қазоқистона, Қирғизистона гирифтам. Барое ки дар ҳамун тарафо тоҷико бисёрай. мақсад тоҷико ҳурмат кунад. Дар Қазоқистон гуфтам бисёр тоҷико аст. Дар O'zbekiston ҳам ҳаста бисёр. Чиста ба хотири ҳамун тоҷико. А так ман интерес хеле надорам. Бошин хай согласиз, брат, ҳамин чӣ хеле боша набоша, давлати азизи хидмат, тоҷикои хидмат бо вообще дигар хелай, да? Анака нигоҳ чанд қае ки мисол дар Россия ва дар дигар давлатҳо зиндаӣ карди ака. ҳозир Тоҷикистонда ҳозир чӣ хеле хита чувствует кардасти? Нормальная тема бошад. ҳозир Тоҷикистонда хита чӣ хес кардасти? Асар чӣ гуфти? ин ҳозир ты чанд соло дар дигар давлатҳо зиндаӣ карда омадӣ, ҳозир ты мисол гражданин России и так далее. Вот. Ва в основном ҳаётат Россияда гузаштагия. ҳозир уже последний 1 сол 2 сол меги не 1 сол шуда есть. 1 сол шуд Тоҷикистон омадам. ҳозир хита иҷода чӣ хес кардасти? Даже 1 сол нашуд, 3-4 моҳ шуд. Ай кадом ҷиҳат? Вот ты себя чувствуешь своим родным тут? Конечно. Ман ай рождени худам чувствовать кардаги будам. То ҳолиам худам ин хеле кайфову хис мекунам дар Тоҷикистон. Ман ин хеле феъл надорам. Любой мамлакат мерам ку, ман как будто я у себя дома. Ман любой ҷо мерам, худам вай чужой хис намекунам. Анака планот ватан дигара, ватан шерона ватана. Конечно. Анака планот ҳозир чӣ хеле
یعنی که Kanada. در تاجیکستان موندن نه یا کی О, конечно, медони, ман одами на самом деле популярным, мақсад ай O'zbekiston, ай Россия, ай Qozog'iston предложение бисёр мега биё я зал кунем мега ҳамкорӣ кунем катимо кор кун мега. Мана намефора барои чӣ? Барои ки برای چی دیگه دولت о дигар давлата дар рафта, سهم خدمت داوجا مونما اونجا رفته دست ندیم. опыти خدمت داوجا گذارم конечно ман ҳама ҷода отказ кардагим бо то ҳолиам отказ мекунем. нияти ман дар Тоҷикистон ҳам гуфтам ку талантливых много в Таджикистане. ҳавара ёфта раскрывать карда спонсор ёфта. Я хочу наших молодых поколений передать свои знания. Все, что я знаю, я хочу передать свои знания именно в Таджикистане. Именно тоҷикои хидматда. Фақат гудакои молодӣ поколения ку амуно да дарс метем иншаллоҳ. Ягон зали калон. ҳамин гапа гуфти пеши гапат як чиз ози сарамда тог хӯрдаг да як не жилан биё бугу жилани ман бисёрай возможность нест. ана барои возможность чӣ кор кардага спонсор барои возможность конечно спонсор дар кор одами сумдор дар кор. лично ман ҳозир жилани бисёр мақсад центр душанбе да залӯй кунам ё ягон чӣ кор кунам молодёж да даст диям. Хорошо. Нигоҳ кун. Ягон бизнесмен гуфтаси, правильно? Ягон бизнесмен боша спонсорӣ кунад. Ҳамин бизнесмен барои чӣ бизнесмен хича мега? Барои оне ки мисол ягон чи вложит кунад, ягон чи дига бигира мисол, фаҳмиди? Ина савол теда, оддӣ. Ман бизнесменам. Ина шояд ки ози акои бизнесмен тамошо карда. Ман бизнесменам. Ман меём пеши комиҷон чи хизмат кунам? Ту меги ман дам қабилият ки фалон чи мекунем, фаҳмиди? Ман теда савол метам. Моя выгода. Ту ман чи ҷавоб метӣ? выгода устава агар любой бизнесмен медона чӣ хеле фоида аста, чӣ хеле фоида неста, даромад. Барои ки дар ин бизнес сразу даромад намешавад, правильно? Даромад намешавад. 5 сол, 6 сол, 7 сол. главный мода озир ин даромад неста дия. Главный барои мо инҷада продвижение молодёж. Гудакош чтобы 5-6 солда уже калоншда акрепит кунада сахт шавад. Агар озе амун якум ҷойда сума мемоне ку, он уже бизнес шудааста. Мақсади ман бизнес сум кор карда не. Мақсади ман амун молодёжа продвигат кардани, продвигат молодёж бо талантливых. Кто-то боец мешавад, кто-то бизнесмен мешавад, кто-то доктор мешавад. Охи ай гудаки ёд додан дар кор ки главный одам шавад, одами дастойни шавад. Ана ки нигоҳ кар Камилҷон, ман рози гӯш дорам. Ҳо бале, ту дуруст гуфтаси. Ту мисол як каса нашамонида таклиф накардаисти, ҷиннигӣ да дуздӣ да ғариву там ва ғайра, насиҳ шикшав нагуфтаисти. Ту як чизи солим да, чизе ки оянда дора. Лекин ака чизе ки плани ту да ҳастай ку, плани ӯ одамода нестай, ҳамиш дар гап. Фаҳмидаси яка? Мисол ҳар як одам барои худаш план дора ку, ай ҳамин хотир намхе муроҷиат кардан мезгарем, хайна гапое ки ту гуфти уже всем понятно. Всем понятно. Ҳамин яке шояд ки ҳамин дар дурунтон алове пайдо шава ки ҳо бале, шумо сразу аи чиз сум кор намекунед. Лекин шояд ки айзали шумо ягон чемпион UFC мебирояд, правильно? Зур мешавад. Ва нигоҳ ки як ҳози пакат ту гуфти ки ман барои чӣ мисол Ӯзбекистон таклиф мешавад, Қирғизистон таклиф мешавад. Бисёр беҳад бисёр. Ҳозир медонед дастари ман чӣ омада ка? Чӣ? Ана ки нигоҳ ки шояд ту Қазоқистона чӣ кардӣ? Предложенияша гирифтӣ. Тебе хату дали, тачки дали, фалон дали, фаҳмидӣ? Ты каких-то казахских детишек тренируешь, правильно? Раз ким чихели мусобиқа да мебиёӣ, кай тоҷико гудакои қазоқ мисол, к примеру гуфтестам, ҷиннӣ намешӣ? Ту барои ҳамин отказ кардӣ? Конечно. Ана дидем бачак, не все равно худа ман хеле хис намекунам, ватан дигарай. Как бы свои душу не отдавал, другой человек. Вақте ки ту ҳамин гапа гуфтӣ, ман ҳамин чиза дастарам то додум да. Фаҳмидӣ, хай ту тренери, бале, май гудакои тан ту ӯро дарс додаги, меҳнат кардагӣ, ӯро ту знания ёд додаги, бале хирсанд мешаваю, лекин хирсандӣ на он қадар дар дараҷаи олӣ мешавад да. Камил,
дар любой ситуация Тоҷикистон ба пеш мегӣ. Ҳаста одамое ки дигар спарс мекунанд, Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон ба пеш мегӯянд. А ту ҳамин гапа медонӣ чӣ хеле мегӣ? Хеле ӯ айдуруни одам алов мебурояд ку, айдуруни тигр яки чӣ мешавад ку, тигр просыпается мекунад ку, ту постоянно ад души мегӣ, на амира, фаҳмидӣ? Вот ман як ду бор дидагим пеши мадам, леки чӣ хеле ки дар пеши камера мегӣ ку ака, ӯ хелеша надидам. Вот тебе якта дута камера ака. Вот давай один раз вот. Тоҷикистон ба пеш! Я бор дигар. Дард мекунад ба худо. Sim мондагӣ кана, sim мондагӣ. Что ты это тебя? Ради операции неудобно гап зада. Неудобно мне говорить, потому что вот здесь работает, здесь половина у меня не работает. Потому что внутри у меня железо во рту. Вот. Видно? Поэтому строго не судите, почему у меня половина губ работает, половина не работает. Потому что я после операции. Анакама я бор гапи тра повторяю мекунам. Давай. Ман куштум ака. Тоҷикистон ба пеш! Ама хем роди? Не. Хайван дигар карда. Бо як бор. Анайтари мегам. Тоҷикистон ба пеш! Камил, Октагон лига. Лично ҳамо Октагон лигара ман баъд аз ту фаҳмидам ки ҳамхел лига будае. Ва ман уверенам ки бисёри тоҷикои хидмо ҳамо Октагона баъд аз ту шинохтанд. Ва ғайр аз тоҷикои хидмо Средняя Азияам дар бораи Октагон лига баъд аз ту пурсиданд. Нигоҳ куда, ту на фақат як дона одама, ту цела организатсияра популярный карда парафтасти. Ту вообще хеле ки? Хеле одамора неё даже организатсияро популярный карда исти. Обычный адам. Камтар зиёдтар ҷавоб де? Октагонро продвигат кардам, популярный кардам. Хайпи беҳад бисёр додам. В данный момент почти якум номере дар Средняя Азия. Октагон, а? В принципе, в Средней Азии да беғайр аз Октагон популярный ягон чи нест дига. Ҳаст аю, аммо мақсад чи найза бо хеле. Найза ҳич Аслан оз якум номер Октагон е. Хорошо. Октагон лига тра ценит мекунам ба нами Беҳтарин ценит мекунам. Яъне ки цен активи, а? О, конечно. Ну, медонад ки ман бисёр чӣ овардам ҳамо Октагонда. Конечно, хурмат мекунам. Ягон хе бонусҳои чот ки карда додагин ғайр аз единствено ҳамо мана поддержка дастгирӣ мекунам ҳамо Октагон. Нашуд чи поддержка? Нашуд вақти подготовка поддержка мекунам, сум метия. Мақсад полный лечение травма мегирам, ино вай мекунам, оплатит мекунам полностью. Мекунам, а? Конечно, бо дастгирӣ бисёр мекунам. Понятно. Ҳамин дар карьераи поп ММА 6 сол шида где-то? 6 сол шида? 5 сол? Ай 20 сол, а? 21 сол сар кардам. 4 сол. Не, байни 4 сола 15 та бой биромадӣ? Общее 15 та. 15 та. Ҳамин на глаз мегӯям ку или на угад 15 та бой да общее количество сумме ки ту кор кардӣ ва аз онҳо чанд қаш ҳозир вообще ҳаста ё ки вообще ҳаста ё ки неста? Неста, ҳамаш тичдагия. Расход бисёр. Хай бо оила дорӣ. бо хонагиотам палибон нигоҳ мекунӣ ки модарҷон ва ғайра. Хоб ин 15 бой да чанд кор кардӣ? Общий. На глаз можеш сказать. Честно, на глаз намедонам чанд сум кор кардам. Хай агар 10 миллион кор кардӣ? Рубл? Палибон да? 15 бойда. Хоб, пул зиёдтар кор кардам. Зиёдтар, а? Хайр нигоҳ кар. Замони шид ки беплан будӣ, пулдорам будӣ. Правильно?
пул бахт меёра? Не. Пул бисёр чӣ мебиёрад. Бахт мебиёрад ва здоровӣ, хурсандӣ намебиёрад, конечно. Пул бисёр чиз мебиёрад, не ки бахт намебиёрад, Не. правильно? Хоб, ай мурдан метарсӣ? Не, вообще наметарсам. Чува? Ин хақда ёхи. Не, ҳаққан не ки бисёр одаме ки наметарсад, бояд тапа тайёр бошад, одамое ки ҳастанд ки мисол наметарсад, мега уже тапа вообще ба тайёранд. худо қасам наметарсам. Вообще фикраш Вообще намерави, не ки наметарсӣ? Любое время наметарсам. Ай мурдани. Не ки тайёр шуда мегардӣ, Ман тайёрам. Любое время ман тайёр. ҳоз дидум намозота хонди, зикр даина, кстати, ҳозир ифтор даем, вақти ифтор даем, ки ягон 20 минут дига ифтор дамонда, ждар кардастем. Окей. Ва дар охир самый интересный савол кади ҷанбаст мекунем. Хита шикастана, хита майиб кардана. Бас намекунам оли. Намекунӣ бас? Не. 4-5 сол агар состоянием соз бошад, иншалло задан мегирам боям. Бас намекунам. Брат, ман дар любой ситуатсияда муваффақият хоҳонам ва ҳамае ки ҳозир шумо моро тамошо кардем, ҳама тарафа комила чанд қайм метавонед поддержка кунед, лайк, комментария, подписка ва ғайра. Инстаграми комила дар ҳаминҷа мемонем. Комилҷон, каттакон катта раҳмат да. ва шумо як чиза бояд ба қалб гирем ки комила якумин интервю ё ин ки барномае ки ба забони топпа-тоза тоҷикӣ. Бисёре мегуфтанд тоҷикӣ гап зан, тоҷикӣ хита гап, дар любой ҷо русӣ гап мезанӣ. На, тоҷикӣ метонистай. Муваффақият бачако, саломат бошен. Раднои ҳаматонро раҳмати калон барои дастгирӣ, барое ки кати ман пастаяна шумо хурмат мекунам. Саломат бошен. Тоҷико шерои народ дар любой ҷо ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Миннатдор.